Mayong 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 mayong
What? Buntag sa tuntanan mga kasap. Kabusog adunahan, kamusta mong tanan? Tuig 2021, sakto ba? Og April ta karon, Pizza City. Kaya nato makalingki ang atong inuuna, no? Ngaraw. Itong tanahon mga kasap. Og mauning karon, no? Ato ning Domingo na to giluto, so nabutan na siyang Miyerkules, abtan pa ni ugma, pohon, Biyernes ba? Sabado, diba? Ito lang gipon na ano kami tubig para natin kamay sabaw higup-higupon. Sus na ra. Ano siya no mga kasap? Lami kayo ni, lami kayo. So mga una taon-taon kayo napatay biyahe ron. Dadun tamo sa taranak. Napatay gamayng bahaw. What? Siyempre, naisili. Napay kape. Di ara na mga kasap. Mamahaw na ta. Mamahaw na ta. Atong unang tulingin, no? Pikas na. Putol. Ginagmay rin to ano, budget ba? Ginagmay lang guni. Yung bitaw sila, di baling ginagmay basta kanunay. Tiyong. Hota. Wali kong kaon? Ha? Ano? Ngamak. Tulingan. Ano ba tayo tahiring ng bangkay? Aman. Tahiring mo noon, ate? Okay, butangan ako, Leo. Ako hindi, dali kong kaya na akong kauban. Bye.